Приглашается его соперник, представитель команды Кыргызстан, Ысык-Көл, Нурбек Манас. Боец весовой категории 62 килограмм, его рост составляет 178 сантиметров. Представитель команды Узбекистан, тренер Турдиев Зафар. Встречаем Абдикаримов Ибрахим! И его соперник, представитель команды Кыргызстан, уроженец Ысык-Кульской области. Весовая категория 61 килограмм, рост 108 сантиметров. Бойцовский клуб «Фитнес ММА», тренер Мусаев Азизулов. Встречаем Нурбек Манас! Дайте в середину. Первый раунд. Первый раунд. Бой! Манас, делай! Sizler yaxşı. Teşekkür ederim. Sizler yaxşı. Başılma. Deyin,
İşleş kerak. Karma öyle duruyor, Manas. Uzatay. Karma öyle duruyor. Oğlum böyle koyacak. Uzatay. Kolda karma öyle koy. 30 sekund koy, Manas. Karma koy. Zaten kolda. Zaten. 10 sekund çat koy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tur. Çok karma. Стойка, брат, стойка, краса, стойка. Bay. Залда иштегенде Bayla, muito bem. Aylanı, Sok. aylanı yürüyüşün. Koltuğunu artık. Verme, uduşka kalma, uduşka kalma. Затылок, Клара, затылок. İşte abi. Bir kolundan karma olduğu için artık oldu. Bir kolundan karmaş gibi. Bunu unutmayın. Adam, jaşpanlar bayda. Artık oldu karma. Karma iyi olsun karmaş gibi. Konuş gerek var. Stop. На награждение приглашается Кунчуков Худайкул Узакович, начальник ФУАЮ.
Вкратце об этом бою. В первом раунде за 4 минуты 50 секунд победу одержал Абдикаримов Ибрагим! На русском разговариваешь? Только на узбекском. Понимаешь русский? Тоже не понимаешь. Кыргызский понимаешь? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Кыргызстан жактыбы? Güzelmi? Güzel. Жақты. Каракол шаарычы? Chiroyli so'nim. Чырайлы сон. Каракол эмне жакты? Hamma xalqi joqdi, eli joqdi. Mehmondo'stligi joqdi. Sizlarga cho'ng rahmat. Shunchalik bizga hurmat bilan, shunchalik o'zbek elini qadrlab, shunchalik hurmat qilib, shunchalik mana shunaqa MMA turnirlarni o'tkazganlar uchun sizlarga ham rahmat. Sizlar ham Xudo xohlasa O'zbekistonga o'tdingizlar. Sizlarni bundan-da kuchli qilib mehmon qilishga harakat qilamiz. Rahmat, sen hali chaqirlar. Karakol shaari butkul ko'chib kelayotgan. Cho'ng rahmat, qutlug'daysiz, qo'l bolsin.